Another Malakan Yam Canas de Alconaling Caro in a Guasame Canor online TV channel. To concourage me de Conaling and Rajamo Lade Kuma Kirma Yadit. Kaquija SPLM IO. Take a right musican lad Magorno Banyaka Yakel, Magorliang. No, taken Kala Dangro, Tichikan Galat. Manyam. A canny jiök and SSPDF no chicken de near SPLM IO chicken Gademark. Rode a canny ne dialan content revika South Sudan ba maken baga garpin kano be SPLM IO bugorodi report ka cantonment site ke gwana kon ngeke natin de ngeke ji unified force ten bugorodi report piny kirma yadit ke piny SSPDF so kan titi kuga contradict ken konon gorno ban nyoakel ke jalerme kan kono re ler kan mi jiram jidit kan war online TV channel no gajen ojin der subscribe kade notification be alder je twan ko de ler de kan chama shuke je gwas dana pay galarech ban ler me ban je linga ler mu go liang ler mu go kan kono nyam bianga je none dini SSPDF an walle shiki nyire we ka paloch de ci kon linga mo che lad all the detail chika thoknath ke den kon nyi kan ka yen no ko dobrani kan lat ka je lat kan no isha SSPDF ke kum kirmi yadi di chaja pal den kon la deni lek den leg state by the way den leg state kan kon cha deploy no de kan lungshuk de kan mark de kan mayu de kan mark chika no ko lok kan chine de kor so ku mo biane lo ke juba so no mo je nana shaling no mo me biangach anyok update ndodien re which ka great apnal state kan tidiale to ka great apnal state kulela ka gala shal ka kujimi godan tijejen borten jejen borwe gwa ko ra dan shalat ano duno kan turna kan gajek tin ko nyodo gano chit na meje tok ban meje kana lat sikana no shikaren yalkel sikana nak karen yalen kontin boke jejen bor gwa to koryo tok tan ala Nuer wai army so na me mudda gwano de yenale anu kana ben kala dana chalat gwas me kar lere me biya kai kana tok da biya ka chulin ka kani ri koni roi gwas me awai dana chalat gwas me wude shal ka men go general Paul Nang lieutenant general Paul Nang jen ramkel kane tin kon tin sorry shit jen turna mo beje kula nongye no wude me jenuri shal ke general Paul Nang okay jaram dana na men nang Nuer long wudam okay so wudam me chala general Paul Nang right chakulat gwasa me ana ajani joga ji SSPD abala de ni ken de ni kirma yadi no chuara de ni SPLM IO chuara ka mek chuara de inten konti met ka kon chua ka mek which mean that chika de ni SPLM IO dial chang mi kana larane no duno chega jogo no che odor me to no chuara de ni SPLM IO chuara ka mek ajeno paleke right jo me lada je ka jen je lat no gwade dan lada jen go and kan mai diare wi ka so Sudan wona ka mech hali kan dial baga yekap kan kan kaf man yam balat ajani gorga jen wo de ne dial de kan meken de kan ka register ramate ka machre wi ka so Sudan de mai de register no ajane ka korpat de mai dial te de ko lat luak jara ma chi mai de garpenya jen wur shala Paul Nang ma jogane wuda me jaram da nang Nuer re we kan nasser me jak helicopter kel kane kume Uganda so ramme jaram da na naga Nuer tongwan no so bianga jeno ladan lede jaram da nak Nuer no so jen ko Ramadan la chief of defense minister ke chief of defense force re we ka so Sudan take a long key take a power Canadian contin la deni tinanka kor tinanka kor gwada dan tin wata so these are the people that content lo in Canadian content la
tila jid nere sha yen tinte dole yena kene kon te ko dong de lu ko dong de na ga dur di dan chilat kene de ali shala do kene kan mo ko majelo bu ko okor lo ba na ga front line so charo mo calling tinte ka mala kal tinte ka juba kene gwa te ka te ka under kirma yadit be kana kap ko bomba na ngare ko raj mo mishala do mo right chagulat gwa te me jenwure shal ke general Paul nangane Paul nang ma jiök eno jiök ji SSPDF no yene chware SPLM IO chware ka attack na me tactic okay tactic we use kanije kalar kan no jiök lel kanara jiök ko no yene de content la ji SPLM IO tin kono ya dak pin ke tin joren dak pin yen lonya jog gwanni ka lonya jog gwanni ka kwaru report na de grodin kul report de ka kwarin jana cha yena dakre ma chate yen ga dobre na ra ko report ke so take a military tin na me so che ji SPLM IO a chigan de nok so chiram kel ke ji SPLM IO a chora je me che jelok Ramadan and la spokesperson ke SPLM IO che me chala de no de ji SPLM IO de grodin report de ko pinya SSPDF ke de ko gwada dana na ngeke naten cha jare jaka ken Colonel Lampol Gabriel che raja me che jare jak ajene na me shagwa ban jemen to bu kona ba kwen ka to English and then ba kulunyo ko malat jaye the chief of defense forces of the South Sudan People Defense Forces has ordered the army to cease attack on or hostile action against friendly SPLM IO personnel in designated containment site or those engaged in routine activities. And would the me mutual Paul nang joga ne ken go chwara SPLM IO tin la menakon chwa ka dwen my ke chwa ka yon match. So manu the guano ken la menakiento kwaje jami ke den content qualified the fact la menakiento ke real SPLM IO soldier in content door no kwale kwich jena order dan jetu be jena cha SPLM IO cha ka yan match but chelare to only SPLM IO that are friendly so you mean that ka SPLM IO ten kon chi ben pin den kirma yadi kan cha yan match ne de kon lo ko right. The directive was issued in a statement on Monday along with two other orders mandating the registration of weapon and banning unauthorized movement and me wa be ko korka wa ka kor me chera do ba me ba iba SPLM IO cha bu yan ma je SSPDF jole ben ko brama mai de beje garpin kani de kon la hali ke nyok baram mo sha hal cha bu no go jala ka mai re wich South Sudan ke so ajen ta dana use keneja ajen kel nen me dan me kene de kana disam ke greater pana state ko de kula advantage kake so ajen ta dana use kana ga so ne tam gorgan mo de ke mo ke riek so they can carry it out without any problem. So again tadan let kenan according to General Paul Nang Majok, SSPDF troop been instructed to refrain from targeting friendly SPLM IO soldiers. Jene ka order an jatu jeno de SSPDF chicken SPLM IO la menken till SPLM IO chicken gabamak need to take a containment site and kini the content chama gono bit kelke kirim yadit jan cha bu doñ may so ci ke SPLM IO dial. Okay, in addition the army leadership is urging all SPLM IO members who went into hiding or are scattered in various locations to report to the nearest SSPDF or government outpost to resume their duties under the security arrangement. Kene nyok gone no ba nan ba jeling ke no me we ka SPLM IO dial no en ram mo chro da bar gwangi ka alunjo ka bu gwangi ka ran kuro da report gwade dan ngejeten na me bo chi chong gwan which me mal che den ka ngore they are ordering SPLM IO no de ko gwande kon ngejeten na bo nyol je gwan wo talamal. SSPDF forces are hereby directed to cease all form of hostilities toward friendly SPLM IO. Kene ngoda ine yat pin jeno SSPDF chicken SPLM IO chicken gabamak SPLM IO tin konti lamet nako ne moraje spokesperson General Lure Kong ka dobro dien mishalat gwasame anetin konti na la SPLM IO chicken rijaga kana mo chi tok teramade wutin nimi
chinitin konti la SPLM IO shi konti kamal cha ne ken cha kon luny cha kwaren cha ja kon luny bu kwaren ba order ba je kula top ba je kula gor je ndan gor ba nyoy ket bi atamal